Sri A.S. Rawung, born in 1966 at Mapung Village, Ukhrul district. Sri A.S. Rawung is a renowned personality in cultural arts and traditional songs of Thangkhul tribe and has been a popular figure in cultural festivals and events of the community. Sri Rawung has dedicated a last part of his life in the preservation and propagation of customs and traditions as well as travel arts to the younger generation. Arui hili MSKA li award samang dakle hi 2021 ni sambang hwai sami sang hai ne kha hili government na cha kum jin dali mu kui thu wei chai da aji gum hi ladbi da hi sho da le chai da ta la ga hi pa hi na ki pa ga tam nau sa lo chai na guru rupin ma sang vai na arui hi khawe wa awobang we a jing li I tam ga ka ne da hang jai na ai tha khan da accept sa pai ra da tangkhul folk song li ili ji da ga khui ga sa ne aji we award hi kala himara rang laga October 15 2022 lila Tribal Research Institute lila I thungwe folk fili ili hi thada award a khami ba mai khachia KSG thingphanga mang khami ne jili ba thada certificate mang chi khami ne ki ba main wa akham ithum tangkhul nau akhasada khoni thotli tammi khawai kala fila khale changra jil certificate himalai kha ithumai mai shala khan masang bai tuwe kala ithumai khaya ka kala tra kham lai tuwe chui bang aina hi ga tha hi aina khani thot ku chung khalila ji thaima man da songfa pong ka hak lei de le o arui ima tangkhul niu hili khani thot pai da ba sung da sa shap khabai Ukhrul down hili how cultural academy da how nation worship da lingka da khlai hili kachang thra da khani we kharjan kala kachang thra da khani hili shichin da khlai ya haula phai chagla khwi ga tong hila ato ate ching sho ching dun hi we hi khorui khui maman kala ithum sa ga thaili hang maman da ithum hi sakla kai na lingka da khlai ne hi we ning ga sang kala hi mulung ga chang ba ba ithum mi yur hi akham khnau thang ithuming a shan siman serai ka sada khaliya la khon la sak siman serai ka miwi mangali ithumna mai shala kaina kala kui manai le gamas ka pai atam raw re siman ga chang haura da hiwi malung khringai na hi lingka laga hiwi instructor salaga pam dak lai ina hili sammang dak le award hi iwi lei dak le school li ba dak le materials ting de la ka tha hi ina shem la ka tam sangai la lo ka khui mang haida hi malo phi bai thu je na hi ga tha hi lo sang re kala sipa kala dalar ga tha hi iram ga tha li ina shem la ga khala da ina chiba ji contribute sa bai kha ga ji ga tha lai dik na wa kha si chin khwai kala kali computer a khali I thum haula hi bring sa khwai le la chi ga tha ji li support sa la ga hai nga ye ya ina sang la ga na re da ili I winning li ra sang ga hai ya I wi malung khring ba I thum tang phun da hi kachi tha khali phanit phano le haida ba chang khwai hol la ba chang la ka sa da khali hi la khwi hi katat pat aina sama ma and ithumi ning ga chang la khon la khwi ji shiman ga chang khat haugi da sa da le je na hi pa hi am sa pai mra le ga sa original la hi singum pai da we phanit phano pai da we ma le ra la hi ang yung a sa da a khara sa da le nga sak nga ye ga ji hi I we re da le ga sa I we trim ji chi la ke arui ithum tribal nauli hi award khamia tamli tribal nau ga chung kha samphang ran ga chung kha leidale leila ithum li kharjan ga pi ga thai kala la sem ga pi ga thai ga chung kha leila ithum li athumna uthumi pangli sing sir haida malai haila ga arui ithum da khayang li thai ye ga chibaba mararan tharra la ga pangli sing la ga tharra la ga athum li award mi dakhle kala athum li mi dakhle hina emon le chung bai khare aje ithum li tribal li masa paim da kum shirin dai ta da galai ka ta mi na mi dakhle hi masa paim da asier na wa ka ta da sier sang la ga mi dakhle ta da amingai ne mi dakhle ta da thai ching da le